Buen Karuba, Dear Lipatan, Indo no Mayo 13. John Mark Pastor, operator para iti Chief Tanod. Pwede. Awat din maa unka ay ayama intaro taama sisiwit una ata lukat no kamanyo to kayan na imayo iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko lulumawa borboran ko sumurag loob gumanyo tasa ko di ng paa mo. Okay ko na naman ako para kadabalayan ko nga Marites. Nagsagaray di Arwas. Ken aminen nga taga Arwas sa Jade Nueva Vizcaya. Nalaing kumansyon datang abalayan tayo. Good. Good day sa inyo, Manong Jun and Mark. Pasyaot kami dito sa Barangay Rizal, Santiago City. Family Vicente at Ramirez. Thanks, Kuya from Joy Ramirez. And of course, good afternoon to Kuya Nestor Soriano and family. Wari madi nga makalagip nga text at malaglagip na kalata. I hope nakaisam ka kan DJ ticket nga lako yun. Di mo talaan di bayad man. Imoy ko binisita, igaw di sukot na nangitlog si duwa maam-amaan siya nubi unyo maam-amo mampakada kayo tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko May lakad yung monitor. nulumawa borboran ko Ay, ibigis naman. sumura lumadyo Ano ka po eh? tasa ko di ng paa mo Sisiwit ko sisiwit Tila tako ko ang ngayon. nung lumawa borboran ko sumurag no agmanyo tasa ko awati charger ko turay siyak met awan mala charger ko Malumot ang cellphone. Okay po na dito messenger. Amanong kablaawang kayo man tinaparang aldaw kasama kini papangken ating dito tukegaraw nga madamang agluluto. Ni Bonifacio and John Wayne. Pepe nito ni Mamang nga Adda Hong Kong mangal aldaw ken kasamet Jay Nobiak nga kalkalpas na nagpa-meeting akas SK chairman dito Dugu Kamalan Yugan Cagayan. Ni Rose Raka Beb Agsublika to Igarawan. Taaddaman klase no bigatan ko na atalaang manong. Thank you from Carl Patrick P.
Benito. Dito may sa kalagiti, kaanulaang nga nagbalin na ngayon dito Facebook nga miyembro iti, soldado titangatang, tawag ito. Air Force. Air Force, yan. Kat ko na pa, dito. Natin, ko na natin daw. Kuya, number nyo man, dito, 97.7, ko na ni Erika. Si Dolay. Si Dolay. Yung kasta nga po, malaglagi po yung MCJ. Sino? Jones Day, Biyernes. Di Biyernes, nababati boss. Nagbangati boses. Nabitakan natin speaker. Okay, iti official text line tayo. Ibasa man balong 0915 0713686. Kalagiti, tulong na. Nga tatay mi pala yan announce. Na pa'y malala. Datang ang numero. Ulitin pa'y maminsan. 0915-071-3686. No, din pa'y naala. Ay ka, Diyos ko, tumarekat takaruba. Tapos siyempre, the number dati ta. Nga dito pagdamaga mo. Wow, pakablaaman mo. Ito na ni Sir Matt Del Mundo Martin. Wow, and Binibining Pilipinas candidate number 4. Data. Love watching here in Hong Kong from Lani Orpiano. Hello, Karubo from Felix Aquino. Good afternoon po. Listening from Nueva Ecija from Clarina Ortiz. Shout out po sa inyo. Kablao ko man jay Paruhinog, Nazaro and Laranang family jay Santa Lucia, Bagabag, Nueva Ecija from Emily Paruhinog. Shout out mi man amin nga taga Gonzaga, especially Mahor family, Agyamanak from John Lawrence Mahor. Awan nga talaga. Kabel mo dyan? Well, awan po sa awan charger mo na ito. awan, mati na ito, God. Very nalain ka mo, Obin. Shout out mi man amin nga taga... Ay, nabasa kayo matin. Ulit ka dong. Alat. Yata yung man. Sinisira mo man ang programa. Good day, Sir Jun JM. Marquez naman song title sabon para pang pagana pagkain namin ng lunch nila Mama Wengko at Papa Kambong from Buboy Toledo, Bugol yung Prap, Ramon Isabela, 9 years old. Thanks po. Request na may sakat kiti ko ubingan nga follower ta nga madina kanu kayat ti pulo sa buya ti TV no kastoy nga Domingo. He prefers to listen to our song. Siyempre, dataket kaputi pa nang isuro nila kay Kambong. Nuhan na nga sinusuruan nga agayat iti Ilocano music akat di na masurusuro. Ano ti request na? Sabon. Ay. Sige, bumasa ka manan. Originally done by a Mamang Police. Yes. And pinirata ni Jan. Nagmayat ti ubrat Lukas to'y nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab ay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ay ang sabon na kagangganas ganasek ungay ti agsabon amin nga abot ko kenlik Di ba ka nagado-abot sa rupa? sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak iduron Mapukot sa sabon. sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudum nagganas iyatigos agay ayam iti sabon aglalon no iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Sino man ako dito charger natin ha? Pabulutan nyo man tikadwa dito. Awan, di charger ka. 9%. Kuya Melvin. Awan. Nakasaksak din yun eh. Inusar mi. Awan makita ka nga mensahe. Nagmayat Ti ubrak Lukas tinga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab
tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kaganganas. Kanasay ko na iti ag sabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusiken pusong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudum. Nagkanas, iyag digos, agay ayam iti sabon, aglaluno iaratum, ipababa ipangatum. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti adigos, no tay sabon ti igus-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no peke-pekel, kadagiti mas masel. Agket ka nga kasla ag sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at kagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Pirmigay man kadato simong patatay question ta. As in, adi first nga tatatlag nga sunata kas makita pa tay pala nga nagado dandani Ito, talaga. sa miwang talo-talon kung ano ito na. And siyempre, nagiti sweet messages. Yo mo, kung ano to naimbag ang panggaloyo Uncle Jun, ken manong amak. Umuna iti amin, sabi kong mata na saya, at kayo lahat dito studio, kablaawan na kami man dito, karayan, madam nga ti piknik, ken pinaglablaba. Umay kayo manong, tamangan tayo, titinunong at ilabya, ken dagiti kakaduwami nga agi inom dito igid, iso daw Willie, Jomar, Michael Bulog, Kalbo Kuyang, Alet Papang Bulog, Pulon, JC nga madama, nga agluluto si daan. Kaya nakita ito nga, dik amunagan na ako na. Thank you, Uncle Ken Manong. Apo, ay kat, dagi jay kay hamo amunagan na uray si kamo balong, di mo ibinalikas no si Asino ka. O, di ka di, next time, ikabilutin na kanyo. Naimbakal daw yung manong, and kuya, kablawa man ti family Rumbawa, Hilario, and iti General Aguinaldo Ramon Isabela. Good afternoon. Hi, FD from Hawaii, from Antilisa Yadaw Cabal. Naimbag nga Rabiyo dita, Hawaii. Shoutout may man namin nga taga Gonzaga, especially mga pamilyag yamanak. Hello Jun and JM, happy Sunday from Ching Soriano. Shoutout ko man namin nga taga Ilocos Sur from Charlie Arconado. Nakalive pala kayo manong June, ngayon ko lang napanood, magmayat gaya, magdengag ti panagkankan tayo, idol, kablak man dagijay pada nga, bulmula ti tabako, from Aurora, Isabela. Wow, yes of course, nagadumat lang iti gig mi dita for this coming month, apo, ang tabayaran nyo ti for dekado. And of course, into Panagsisibuyas Festival iti Aritaw, Nueva Vizcaya, ag-perform kami to DJ apo, please prepare, sa gagaysa kayo nga sako nga sibuyas na yawid mi amin. Patay. Watching from General Santos, kuyang pagrit mo man birthday, di na minsan nga Domingo. Ni Chen Ann Fermo. Belated happy birthday kanyang. Hello to Brian Pascua, madama mo lagbibuya. Tapos dati nag-message ti Messenger, gano'n na. Sir, bati man ni ating Lilia, Uligo, dato'y balay mi. Gano'n na ni Maya. Domingo Gonzales, itinatan na. Kadwara di anak na. Una naman, matikam mo. Bro, pabati man Red Montoya Sanchez, Executive Governor ti CIASI 61892 Isabela Chapter, kini National President Jun Simon ti Alicia Isabela. Yan, yung mga
panagdengdengeg yu amin dita Alicia Isabella. Yes, and of course, they kaanakan tayo dito ni Ina. Yubo. And of course, it is sponsor tayo dito ng 30 pa premium tayong gas stove. Ayan, of course, iti Pandesab. Owned and managed by Ading Ina and Walter Yumol. Ayan. My God, nagadaw. Ayan, may sama ka kita may sabi abang nga sponsor mi December of F1 Kapatuan. Apo, nagadun iti ko ata. Sponsor ta. And Sati coming soon. Apo, iti Sati and Sati Coffee and Restaurant sa Jibambang na Babiskaya. Madayta. Arod, ituloy ito ako iti. Abay, hindi ka lang makataltalnan. Nagadogarod na Ayan. Aha. Arod, ito yung marunong nga sonata. Isagot mi man na po kinanti Floor. Itaman na Villa Carmen. Favorite na dating nga sonata. Kaya pagkalaglagipan na kini Angkal. O, din na laki naman dito mo tao. Stamat kin ni Sunny Boy, Cielo. Cielo, favorito na dito. Oh? Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong. We fell in love willingly. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay, please like and share our videos. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Willingly kita aman para kadagiti agor oray yan iti ayat nga kunadang hampay nga mabalin itatangan kanito, so they are very much willing to wait. Mamaya palong nga nabasa nga post di Facebook nga kunana di jay nga haammo kanu nga itid dagiti banag nga haammo anaramanan di ubing ka kadagiti anak mo itata. No di kat ti itid mo dagiti nasursurom. Dumdum ka. Yung para kanya kaan, if you can give dagiti request daking ka whatever is that thing material nga mambanag nga hamo nga naala idi ka ubingam itid mo. Apay ko naman nagdakkel nga banag ngamin. Especially no pagatang da sapatos ta botaw di sapatos da igatangam ta nagdakkel ti maited na nga inferiority data.
Kasama no bado. O, bagang man paulit-ulit ti bado na ta anak mo. Adala kiti igatang mo apay kitin nga imutam. Di kadi, hamong itultulad iti panawan ta iti sikat ubing may sala nga bado ti lasod ti makatawan ti barbaro Christmas laeng. At tatahaan nga mabalinta. Siyempre, agbalbalo ti panawan. At umati dala ka nga badon, di katangam ti barbaro. So para kanya ka nga kumumno day jay. Ayan. No, apay nga na ibagag abo, day ta kada kayo. Kaya't ada pa kainaigan na iti tatlag nga sunata damdama. Ay ti mga baka. Day ito'y apo 1 unit 2 burner gas stove courtesy of our friend Walter Yumo. Yan. And of course, thank you much kini kaanakan Giovanni Vizcara and Ninong Danny Vizcara for providing pa-premium mo lang para itidamdama. And of course, Engineer Rodrigo Cocoy, Terte, itira mo ni Sabela. Magado, itigay kayo. Okay. Po, nagado na kayo dito eh. Anak mo na. Napay kasi. Ito yun, naisagad ko tinagpin. Request man dyan, mawala ang Mildred para kadagiti amin nga taga-Kabirawan. Gonzaga, Cagayan, Nagiyaman. Ewan, dito pa. Nakanta dyan yan. Di pa nakanta. Jay? Mawala Mildred. Okay, good PM DJ. Abo DJ ka no. Great command friends ko. Sila Mel Ramos, Rodel Capirma, Dave Ruiz, Jun Asuncion. Request commanded through the years. Ay, agur ka man din. Nag-text ni nanay ko ngayon mo na batiig ka na nun kablaawan ta ka nun ni Father Clarence Saldua MS. Dadya abroad or la ka na nakaturog nga agur oray ti panagkablaaw yo. Hehehe, na yan. Na magkarabi dita Father Clarence? Yeah. Good evening. Okay, iti nagapon na binasa tayo ta inserting ko at bigla ka mga nagsao. Of course, from Laila Pablo of Lasam, Cagayan. Uy, Lasam. Nagutot yung mensahe na ta. Agor ka. Kung na kani? Nagsao mo lahat. Siyempre kit pati. Kung nata di kablaawa mo Nagsardengak, narigat. Ikwabit Narigat. Agit dandang ha. Kung nata na nag-text. Okay nga ron. No, umutang kayo, kada kita kantina, ay kaagbayad kayo, karubata, kakaasim mo, kada kita agiman manage. Ito yun, siguro di mauting nga sunata, para di muna nga paset di programa. Okay. Di kantua malipatan, tanaga titug tilistam, aminin nakasapulam, ingkaalan dito'y tindaan. Naglaing iti palabram, ay nagsamit iti saritam, intunok wanjak na puutan, nanayunan tilistaan. Of course, good afternoon to bayaw Cipriano Bugo de la Cruz, nga mamindo ag birthday tila sa ultima katawan, September 26 kin October 26. Apa nga? Kinamindo atang ang rehistro nga ta. Aya. Kinsenas wenno katapusan, iti ka rin ngayon kabayadan. Pinagbalinnak pa'y atungang tawan met ti pag-ubraam. Angin gaputa karubaka, panagtalag inted kuken ka. Tidakes na nupasyaren ka, aglembeng ka di kan makita. Singiran ka, si kapayanti at daganas na umukaw ken makaluksaw ka. Kunang magbayad kang tulad ta, luwag sabat ka pa'y di kalsada. Day tamatan mawan nakita na, tinda aket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Ford Pastor is watching. Naudi manan malmalpasti perseton. He is watching but he is not listening. Kuna naman. Huwag garaw. Sa bali mo dingdinggan na. Di kan tuwa malipatan,
Sikat ng bakrap to'y tindaan, no makadis kita kati kwartam, sa balim at ti pagkatangam, pimanta siyak ti katatangaan, tanagtalekak ti mangutang, damag kupay ingkanapindan, ti aglaw-law at tindindaan. Battery low. Tunggal asiran ka, si kapayanti at daganas na, bumukaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kang dulata, no agsabat tapay di kalsada, day tama tamawan nakita na, tinda akyat awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Okay, that will be our last piece for our second set. And dito din ang kumpleto na po. Ti umuna nga paset. Get kunakon, kunamanan. Antapayan yung timekatong paset ta. Mga rugi kami. Ay, adupay abot ipadawat. Iti 4 decade duo sponsors. Para kadanyayo abo nga dungdungeg. So katigiti adit damat balasyo tao. Itipem out Facebook Live. And then we will be back with another post. Ayan. Kaya mabaling kayo sumali abo. Text kayo lang dito official text line. Whether it's international or local. Mabaling nga si kayo di mga bakta, iti papugtomi damdam mga sunata ket awampay iti title na. Adito pay lang apo. Ayan, insurat ko dito unek ti title na. Ayan, iti makikita nga piece of paper. Ayan, barbaro apo ngayon naramid ko nga sunata. Inyaramidak ti istorya na, and then pugtuan nyo damdama iti paulo na. For a chance to win a 1-unit 2-burner gas stove courtesy of Walter Yumol of Alicia Isabela. Karon, nagsubli kami kalpasanti, sumagmamano nga para bista.